location na Mentang ila hier na po kakali. Mentang aidan bad ini aktris Steffi Jayung dah. Steffi Van Khar mentang idang mud bani lek pej ka location hai ingin shoot. Ya kani ka jaka mo ingin saya lek pej ni po mairang kibun em kita gi jaka kibabas. Man dongaw la pap mau tere ban ak tasgi. Te. Cancel siya, no na ko scene. Picture location. Ya, hoi ka long ko ba yung ini actress marba ka dai la sha cancel sha ko ka scene marba iwe man jong actress i sem lala bandan rengkat mentan mar i don ka kambom la kyar ya ini ya hawat men iwe ta ko ya dia pe kai kata jaka ka bolong kumno Pegiti ki. Aktor director hang ni ini ide ikau jong. Iban solong kiau ini. Dai ini bersama. Dai wajib ya sarai kuno ba bagi dai kuno dai ini insan apa. Kiau ci persat. Ya ngene pe.